Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pej yaki kubor baman kasni. Uba HDR lingdo, UMLA kaseng Kongres ubala job sansen enter, bat ubalong menta menteri ketenat poyeng. Home Police jong sarkar jela, lese hakani kekenti, undan hapadang gejing ekon kebaik haj bah. Namar ulai tingko mausiang syuana du nalayeng lajong. Kani kalapau, hadin baki arngot ki para trai jong u, rengkat u persatrai jong uba HDR lingdo kilawan, ban ai kejing kersan ke bapura, ya ukertong kaseng HSPDP, uba samlin malngyang. Kabalapau hakejing kendo lang kinong kersan ke HSPDP bat UDP. Kabaralong henin kasngi ka arpulai tadai ukala lingkot ha soyong. Kini ki arngot ki para trai jong ba HDR lingdo ki kentop, ya ka kong Beauty Mary lingdo thaba, bat ka para khaddo ka kong Mary lingdo thaba. Kabadai ka kami jong ba sensar kupar Roy lingdo thaba. Kibalapan pau percay hakani kasngi habashet habashai. Ban ai ka jingkersan yu ba samlen malngyang ubadai ukurtong kaseng HSPDP. Uban yakon persya yu hammen jongki uba HDR lingdo. Kibalasong hakmat karensa nadu basdang haudo bandawai ka jingilang. Nalor kini ki para kantai. Kidan ro sa kishenrang kibadai ki para tra jong ba HDR lingdo. Kibala ai ka jingkersan yu ni ukurtong ka HSPDP henrai hakani jelang kim lawan poin nomor kida bom lakyar. Ba ningkong bangaya ningkong awan pan tiket kumulakan kunung Boston. Nalayat katu kan di brai bertemu banyak bet. Saya ni kan election aja kapra banyak ni election. Run no kaji ete alok bat lai perkat ha ini akam. Nomor ka kam election kumbuktiin parengong it is a game of dice. Kadai we have to calculate the numbers. Whether we have bet yaki number job shibut job R1000 bot kajing job tega kajing job takada boleh ken barla bisa bania ha takada nilai amat mino tang away candidate maneteli lang away kesur bagin yo kajing job honi R1000 kapra persya ayuk ni jonga. Kadang dia kata, "Ina jin job mentah ada kapra you sing." Labun bun snam. Kalau keren ni pi bishim bun ni kabor haldi. Pi sejah dan bor Takadaw. Kami election mentah kalau election become special. Nde bayar trailang badeng samlin berbapuk. Nde juga trailang dari UDP HSPDP. Henry gajinya tinggi lang, baru peni kabor, jangka paiba, pementah punya tinggi, bangin wanra ya gaji kala, atau bisa pihak kuat gaji kala. Tak kata masalah ini kalau kam special mentah. Imahe, masuk sungai ini bukan thau. Ni hiru jauh kini, no. Ibahe, musan senam ilabat, ngamong ikawan ra tak development. Ngamong katai kamle berdua kam, ilale, Henry kapur tiga kala katung kejuk, katung kapur. Long tik kumla kerja menewi kong lalen napo mau kuneng. Yang ba mentahi partiet kitiar kunjuri kita wai ladon ka expiry date tamentag lade ka expiry date joy mahe apa masyarakat lade bangdan kita samla pakwa ni bujli napo soyang konsensi sa bangdan Henry mentah argut ya kwa bad nilai peni ajing telilang bade na peni da katem jeng badeng samlen dan mi syakmat kata begini mamdan dan temahe dan takada ma pi paiba de bisyabha kaju apan manong kwati patlum pemai. Di kamsa ada kaju.
Kuah hai bertumai mo. Kum nong mo plan stereotip tangki pendom. Tiada ia kan. Tiada kejin rock. Tiada kejin. Tadi opor. Ngomong ru. Bangi kata senam. Langar rajing sensar di mahe. Jingalam di mahe. Hane konsensi kumjuru. Ia kajalla. Lapet. Kata kusnam. Kumni ginong sayang. Barngaru. Menongong tay mahe. Ngaisi ita mahe. Piru mati pimisi ita mahe. Kung baktian pare nganong menta. I don't hate him. I hate the devil inside him. Ngamin si. Nangin si yung mahe. Karangin si itu ksut. Berana pa mahe. Karang deta. Ksut. Kajin sarang. Ksut. Jaga sinsya dan buar. Gado bahampor na kibarang. Ksut jang kajin kebut. Kata kadang deta. Namkwa wangkran thabe sepang kita ki kam senang kam thau nama mangsuang bet kajing san jingsin sha don boru kawan hadu ka sinsha khara ju kam gus joka sinsha senang ladu kam hima sima ki mentrai office ru ki em kajing sier in kan thana po office ru ani yu snow tu Wei parti usali yaitu ni mahe. Siapa Asia transfer no. Ngau betrai business, betrai kam lojong. Ngau temile. Ngau di persa jadi pilih lunur kali persa. Berarti ki wei betrai business. Isne yaki. Nama artan super syahai. Nasa kut kabe. Hatta Allah hamta maksud syar. Kamha kumjuru nga tutui badeng lesai kumagai kipat kami jiwan jingar rutin dan syu kumjuru ngai badeng lesai ti job in job hi da jing burong dan burong dong. Habakran hakni kejelang nakaliang presiden keseng HSPDP pan uba Arden Miller Basaimon ula berten baka sarkar thma ke bansawan kan amma yaki pulet pahara jong ba HDR lingdo ki balarakti yaki samla hasoyong haka khat khandai terek muntau benai kelalingkon kat ba nakaliang ba samlin malngiang pan ukertong ka HSPDP na soyong constituency ulong baka pule puthi kalong gabarong kam haki jeka nong kendong haka baula anuk sapat ba hasoyong kidan lightly ki secondary school henry kawai ke skol ke balabat yaka kam presiden hi dau MLA kayo khambon ke jingaram kat ba artli ki wei pan kim juyo ai Nai bagi pat ba ki rehem, nai bagi pat ba ki trang, bangin yo ban ket yo so jong ga jingjop ha ka laiterik jong u ne u bnai u banot u ne bnai leber ha ka bangin yo ban snow ya ga jing pen bana bau ba samlen onlong u MLA u batmai jong ga so yong constituency. Andam jinga to tin shu namar ka tagadaw kalapin sting yenga. Naya kapor bangi kon ya election MDC steng samai ngalahap panrung malaki snong ban pensno tu iki patba kam tam hagawi dai bat kajing sha penbi kajing sha penthame kajing penan kam ya kapor pisa kajing penting ko tempan nreng aingo yo play bang aingo kam tam ya iki patba ba pilala ban yang scam ba kapor pisa bagi jing penbi bagi jing penthame bagi jing penting ko tempan ken shima ban penting shu ya pi pat ba jong ga soyong bat kumling i bagi nomlang hanne daga jing kermen bagi yo ban ket yo so jong ga jing job ha ga ne ga kenti government ta komu presiden barang ba jong ga party ga kwa ban kintu ya pi ki pat ba ki badan hapo ga soyong constituency pilai bat ki brio mento baro keleng kilaya pai kmat Sha Kasoyong constituency. Kibriu kiakren ba Kasoyong constituency kanong gawin na ki constituency kiban klut pa
hagabide bat kani ka election MLA hagani ka kenti ka pemerintah balai Jibril kilang bagani ka election kan kluit namar kilas dang bani yaki kam shobril kibalaja hagani ka constituency dan hagani ka kendiat sni kalang gabas nausi bani bagita ki pulit ki basenran bat pahara ya home minister kilak takti ya kiri loy ya ki samla ki balik men lani ban penpau bagi kuat ban kershan ya ba samlin hagani ka kenti ka pemerintah nasyukwa banong yepi kalong gabatikna bai ba HDR lindo inlang home minister tang hadu ka arnyo terik ko kipat bari nakwa ban kli jingli ya gitu ki pulet ki bakloi ban ktakti ban ki baktakti ya ki kon samla gaji hato pisno bagalong kabab shong an ban ktakti ya ubriu kenau ladagawan ka sarkar thamai kanuma ki bakum gini ki jai pulet Lada day ba uriu shimet uktakti yanu ngatarai utu baktakti ula shong hanok kata Henry nomar baktakti ubasenran lani upulit para ubasenran yu home minister hadu mentang ampat yosro baon syakem Henry ngan ongi pi nyong stang yakisni ko kipai babe kasarkar thmai karmala yakini ki pulet ki bapenan kam bagla ya ka bor ka kamram ka jongki kalong tang banai jingeda ya home minister lani utau briu babat ya ka kampo ing lani ya ki minister kam dei bagen takti ya griu lului kan jadan laga jong ka benta banle te dei nomar ka da ko ki pai ba ki briu agini ki sni ki pai sha ka soyong constituency Kiong ba ka soyong dalam gawin na ki constituency kaban kruit ba Henry kumu president barang ba nakwa ya pi baro kinong kersyan jongi banlong jai banginom ay kuno ka daw baginyo ban keno ingi namar kaan kan ap ya gitu kibatak ban pen kumar lani banyan persya ingi dagalinti kabamday kancing kwa kajonga kalong namar baro cikata nganai udong kerachan bandong trai jong ba HDR lendo hasenda Henry minta masan mi manga kedul lalim jua ke MDC namar kesencar ke kada hangne kamlong katum kajing kwa opai ba Henry balai cuma hedon dakali atak pile nong kerachan jong no Ladapan sertifikat unong sayong hanap day no karsan jong am ai sertifikat. Tenay pan sino kay manero tang way mo. Demantang kami no nga basam. Higi bang karsan ro sawan mo. Ba't kang tao na yung karsan hita kayong plihigan mo? Habang katinggal kadai balwan hangne hangi kalday balong anum day banyaw silang kmat yakip pai ba jong ka soyong constituency kong banga kwa banga trang ko pai ba hilawan hangne ban ai kasaki ban panim tagaski kat ne kroi piwan housing hanu ko pai ba habang pai kapure kuti Nanggaling Dr. Don Matay ng kren iyong ilang kambat pankil pulit puti hagitay nong kandong hanay si asoyong jongi ngidon light the league school secondary school tanggaway ka school kayo jingarok kata na ka school palang president hi mahedon ka school lang jing say paniibi ka skim gaway building room ka school Presbyterian ng tepo, Mount Wanro, panyo i-gaskim kaway ro. Masan man basam, lasdang sam, masawlak masanlak.
ayo kata dah ken arpo san snem kan no try oi krur mo Andres ngolengo nagalang UDP kita ki nagalang kita inong kerja UDP ki balik yes no Congress kali jong ana bo samlen ujalar anak lamai ai kali ngoling kot ina top gong ngabo top ai saulak the people top kan nolak bani kan ngirungin pailang mo ngabo top tangay mo saulak kanai to bom top pada kan nolak lala pimlawan pecisha kemudian picu jelar menyelam kai pait ba Having, ma, having. oh pait ba abang awan bankar pa dia pi kagane kaski kajinggalah neng adon kamardo nama kasensar penpai chnong penpai thau ngala ingya usar dan chnong kawai kadong udan arngot laingot teng-teng dah kot sordar betai sepungut malamun palat dongai sordar betai sepungut oi mana bapen pachnong gadon kumu membar po kahima ngatip lot nagleng kahima kim kwa shu ban pach yang snong katau hanrel da phim ai kemut weng no yo deng do mahe don tiet doktor nembak tiet wa mele doktor nembak pach pada ki pach ba mo ko pach ba nadu balong MDC mengaci senam ngalong yolenggo banyak ke district council ngong what I sordar snong tamaisu what I snong tamaisu nama labun palat kejingnya pai cisnam tam mentam padon sordar tamai hai long badon tepi sordar lalong kumutit nama kejing penpat penpra palat yang snong katau ngong kalong kejing dunong bantu abang awan sikicnong kitau lajong abang i jak sinong lajong ngam kwa ban penpat penpra hanai ngepersang ban penha hanai cipun kinong kren kilong ana basam len umpat long pat nang snaskim giong bat UMLA jong iru ula menjor ya katawang samlin pat nang snaskim bat mentah dalam MDC mga ngapelat ke skim cepat ba ar kror kendai pun riulah andala yasgo ini ke skim pemele wong kalah he ke MDC skim mentah uju beri wong panang tar wong kalah he kan beruta beri wong hana patlong banjir kopai ba hiong iman panang nomor ngam nang tu Bagi nang thalai kitab pelajaran jalan nak dah dia nong nikmat yo dah bahek po. Ngi mentang ngem kuasu yakin nong yalam kijongi ki bahek ka bam sap bam pong. Ngatip ha ya kata wemane de wei panikong baklanya kata kam. Ngem kawai tang sutap tendarung juyo trisnong yo bai de kinong wei sudah. Namar babiang kapla. Jangan tanggung puasu, kum kini nong mikmat, kiban sensar, dah kata kalenti, ikwa yang jinggala, bangim day, banyau silang kemat, ngim day, ban penpai senong, ada ingin long nong mikmat, utau simpa simsong, ban wara yang roi kapar, haka soyong konstitusi barok kawai. Pikwa ada empat ba. Ban mentah hange, abang ayah nanti, gomo MDC, hoi, kilong yang ada mentah, oh samlin hana lalap, prihi bamhi, gong ampat prihi menu-menu, hana MDC rukwa, MLA rukwa, hana kuat entah labat arkam. Ngam pancau bro kiong labat arkam umati gila suram ni. Gila peliang yang kecing ram nai. Baik ba mentang ngekot gawe repi. Kam tam kito ki parti kongres ki barang sengap nak teliu yeng
bas ngap na sabar tengang orang pi ngap ha sawan ben kala no mo harap pi parti kongres piwan sengi ni priang sobha ndai menong armaloi si maloi mo